Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Nihayatul Zain menyebutkan salah satu sholat sunnah adalah sholat isti'azah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan setelah sholat duha dengan kasat untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan pada hari itu dan pada malam itu. Tata cara pelaksanaannya pada rakaat yang pertama setelah dibaca surah Al-Fatihah, dibaca surah Al-Falaq. Dan pada rakaat yang kedua setelah selesai Al-Fatihah dibaca surah An-Nas. Setelah salam membaca doa isti'azah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni a'udzubika min khalili makiri ainahu taryani wa qalbuhu yara'ani. In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su'i wa a'udzubika min lailatis su'i wa a'udzubika min sa'atis su'i wa a'udzubika min sahibis su'i wa a'udzubika min jaris su'i fi daril maqami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian sholat sunnah isti'azah dan tata cara pelaksanaannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.